салом тамошобинони азиз, шуморо ба нашри дуюм даври аввали барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ даъват менамоем. имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатии Алишери Навоӣ чеҳраҳои шинос ва эҷодкори се муассисаи расонаии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ омаданд, ки бо ҳам рақобати ҷолибу солим дошта бошанд. Дар фазои варзишу тандурустӣ бо рӯҳияи фараҳбахш ва ҳамбастагӣ бо мо бошед. имрӯз се дастаи фаъол аз се муассисаи зерсохтории Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 8 нафарӣ дар ин сабқат иштирок хоҳанд кард ва айни ҳол қисмати омӯзишӣ ё худ мастер-класси мусобиқа оғоз меёбад, ки дар он иштирокдорон техникаи дурусти роҳгардӣ бо асодастҳои сайёҳиро аз худ мекунанд. биандагони азиз, ҳоло навбати аввалин намуди рақобатҳо, яъне роҳгардӣ миёни писарон аз намуди инфиродӣ фаро мерасад, ки дар он бояд ҳар даста ба масофаи 2400 метр бо риояи дурусти қоидаҳои роҳгардии сайёҳӣ тай кунанд.
بینندگان عزیز، باعث قید است که برنامه مسابقه تلویزیونی ورزشی سیاحی از نمود راهگردی سیاحی تحت نظارت و اداره و به حسابگیری وقت اشتراکچیان از طرف داوران رسمی فدراسیون ورزشی سیاحی تاجیکستان صورت میگیرد. یعنی این معنای آن را دارد که مسابقه مذکور به طور شفاف و عادلانه خواهد گذشت. بینندگان عزیز، شما حالا شاهد برگزاری رقابت نمود اول یعنی راهگردی میان پسران شدید که به مسافت 2400 متر صورت گرفت و اینک توجه می‌نماییم به نتیجه برگرفته دسته ها. به شک نمیگویند که ورزشگران سلامتی با همگان معلوم است که در اصل سیاست پیشگرفته دولت این دستگیری ورزشگران است. ما با این اقدام نگی که از برنامه مسابقه تلویزیونی که با قول روسی گویم اسکاندیناوسکای خطبه، این بهترین نمود ورزش است که در اصل 80-90% مشک‌های بدن به کار می‌دراید، چون خصوصیتی به خود خاص دارد. وقتی که همون چوبچه‌ها رو به دست می‌گیری و در اصل اونقدر آسان است، چون باید همون درجه 90 درجه باید دستات نباشد. مقصد این به نظر آسان می‌رسد، برای در که وقتی کوهنوردان در کوه می‌گردند به همون چوبچه‌ها بسیار مشکل. برای راهگردی در کوه‌ها بسیار انمون چوبچه‌هایی که خود همون سیاحان هم دارند این بی‌فایده نیست، چون هم یاردم میکند برای به کوه رفتن. لیکن از اسکاندیناوسکی که امروز ما همین پیاده‌گردی کردیم کمی مشکلات دارد که چون مشک‌های تمام بدن 95% مشک‌های بدن به کار می‌دارد. این بسیار اقدام نیک است. باوری دارم که تمام کارمندان ساحه تلویزیون با این تمرین مشق اسکاندیناوی همه روزه باید مشق کنند، چون کار ما همین است که ما بسیار میرویم میگردیم میدویم، چون باید همه وقت جسمانی ما باید آماده باشیم. بینندگان عزیز، حالا نوبت دوم رقابت‌ها میان دختران دسته‌ها شروع می‌گردد، یعنی راهگردی انفرادی میان دختران و در این نوبت باید که دختران دسته‌ها مسافت 1200 متر را با رعایت قاعده‌های راهگردی سیاحی طی نمایند.
کارمندان تلویزیون جهان‌نما در مسابقه ورزشی تلویزیونی اوید به ورزش راهگردی قرار دارد و خوشبختانه هیئت دسته تلویزیون جهان‌نما در این چهارمین ورزشی جای نمایان را اشغال کردند و من میناداری خود را به تشکیل کنندگان این چهارمین میرسانم و خواهش میکنم که در آینده چنین چهارمین‌ها زیاد شود و نه تنها این یک به خاطر رشد سیاسی همزمان در تشکیل طرز علاج سالم خیلی مساعدت میکند. کمی دشواری هم بود ولی به هدف رسیدیم و طور معلومات داده شد هر جانبین در راهگردی چنین نمود راهگردی با اسود است بسیار خوب است، قلای است و نظر به راهگردی عادی خیلی مثلا به سلامتی انسان فایده آور است. بیندگانی عزیز، اینک لحظه های در انتظار برای دسته مرکز تکنیکی تلویزیون و رادیو فرا میرسد چون دختران این دسته اولین شده به خط مرا رسیدند و اینک بیندگانی عزیز توجه می نماییم به نتیجه به دست آورده دسته ها از نمود راهگردی انفرادی میانی دختران. در برنامه مسابقه تلویزیونی ورزش سیاحی اشتراک کردم. مسابقه خیلی شوق‌آور بود. حتی دسته کوشش کردیم که جای نمایان را در این مسابقه صاحب شوم. اجرای این ورزش به من مشکل نبود. این ورزش 40 مرتبه از راهگردی عادی و سلامتی بیشتر فایده دارد. برای آدمانی که فربه هستند بود زیادتر در این ورزش کالری صرف می شود. بیندگانی عزیز، اینک نمود رقابت ها میانی دسته ها یعنی از نمود راهگردی گروهی فرا میرسد که در آن دسته ها از مرکز تکنیکی تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، تلویزیون دوشنبه و تلویزیون جهان‌نما اشتراک خواهند کرد.
биандагони азиз, инак навъи охирини барнома мусобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии гурӯҳӣ миёни дастаҳо баргузор гардид ва пас аз чанд лаҳза доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон натиҷаи ниҳоии даври аввали барнома мусобиқаи телевизионии варзиши сайёҳиро муайян хоҳанд кард. имрӯз дастаи маркази техникӣ дар ин барномаи мусобиқаи телевизионӣ иштирок кард. барои ба даст овардани ҷойҳои намоён хеле кӯшишу ғайратҳои худро карданд. ман бори якум аст ки дар ин мусобиқа иштирок мекунам. дар ҳар як кор мушкилӣ ҳаст ва ҳаракат кардем ки ҷойҳои намоёнро гирем. ин мусобиқа на танҳо барои ҷойҳои намоёнро гирифтан, ин мусобиқа ба мо хеле фоидаи зиёд дорад, хусусан ба саломатии мо. аз намуди роҳгардӣ, яъне аз намуди инфиродӣ, роҳгардии сайёҳии инфиродӣ ҷои аввал ишғол кардааст Қурбонзода Муҳсин, маркази техникӣ 3 дақиқа 02 сония. дуюм ҷо рақами 16 Шарифзода Валиҷон, телевизиони Душанбе, хоб 3 дақиқа 04 сония. сеюм ҷо рақами 9 Ҷамолиддини Фахриддин, телевизиони Душанбе, 9 дақиқа 21 сония. гурӯҳи инфиродӣ дар нави 3 нафар ҷои намоёнро ишғол карданд. табрик мекунем, муваффақият. аз намуди инфиродӣ гурӯҳи духтарон Шарипова Шаҳноза, маркази техникӣ, телевизион ва радио, 6 дақиқа 39 сония. дуюм ҷо Бобошоева Мавлуда, 6 дақиқа 47 сония, телевизиони Душанбе. сеюм ҷо Аломиддинова Муҳайё, 6 дақиқа 52 сония, телевизиони Душанбе. ҷамъбаст мекунем роҳгардии сайёҳии гурӯҳиро. якум ҷо телевизиони Ҷаҳоннамо, 7 дақиқа 0082 сония. маркази техникӣ 7 дақиқа 05 сония. ҷои дуюм. ҷои сеюм телевизиони Душанбе 7 дақиқа 15 сония. бори дигар ҳамаи варзишгаро, ҳаводорони варзиши сайёҳиро табрик мегем. дар ҳамаи варзишгаро муваффақият. оянда ҳисоб мекунем, баъд аз байн ки иштирок мекунад ҷои аввал даври дуюмда рохат мегиранд.
ҳамин тавр бинандагони азиз, нашри дуюми даври аввали барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ ки миёни дастаҳои телевизиони ҷаҳоннамо, телевизиони душанбе ва маркази техникии телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, дар боғи Алишери Навоӣ ба поён мерасад. Ва ёдовар мешавем ки доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон дар даври финалӣ силсилаи барномаҳои мусобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ ғолиби асосиро муайян хоҳанд кард. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.